Yes, of course, DJ Brian yamaze kuza. Karibu sana DJ Brian. Karibu i Burundi. Welcome, welcome. Chaberewe cyatesheje. Brian warukumbuye i Burundi? Hano ni mu rugo Ni giki warukumbuye ka DJ Brian? kurira mu muhanda Namwe gukumbura. DJ Brian. Yeah. Brian. Afu di Brian arasana mu Burundi kazi urabibona. ugagenje Nawe yaba no Karibu DJ wewe. Karibu sana. Karibu karibia. Nibasokora hanyene twagara. Yeah. Nagaranye. Indira mi plaza twene. Ami, umeze neza Turaho. tumeze fresh. Uraberewe. cyane Basi cyane byose ni yo ko murimo muratama PS Undabizi. Babonye Brian. Ariko Brian urakumva. Yes. Dukorere Ami. Dukorere. Yes, of course, in Star TV. Unaweza kutokumba cyane. Hapana, gani munjia. Ani twende kule. Tupare china kale ile mti. Stabo. Yo. Wewe akoresha sana mwamvyo. Ahazi mwibarabara ari. Tuje haji. Twende huku chini ya kibuti. Angalia huko. Ategerezwa kuraba izuba kiza kumumena maso. Kaka ifasi. Hapa ndo sawa Ifasi pa yo. Tugee kwa kule. Muona hapo hapa. Muve hagarare wenyene none Ami. Ami. Hagarare wenyene Ami. Yagare wenyene agenda. Kubijanye na event zo ba vendredi na samedi muri Mama yambuteaje. Ami, msogeze nyuma. Msimfuate. Usimufate mukube ngaha. Mikro basi bane ma mikro. Upatie mikro para ma mikro. Hapa ni sawa. Ukitumia muso yako. Unapaona? Moya Ami pro kama tema mikro. Hatupaoni. Bali. Yes. Uko tayari Bali? Of course, Unachukua mic. Tangure rero. Unachukua mic. Brera urahawe ikaze DJ Brian turaguha ikaze cyane nga mu gisagara cya Bujumbura aho novuga neza yuko ari igihugu uri kuragaragaza ugikunda cyane aho novuga neza yuko twokwakiranye ugweze ndetse tukakwakirana iteka byinshi cyane ariko ikibazo mfise ni kimwe gusa ndashaka kumenya Brian inyuma y'igikorwa jemwo muri Blue i boîte igiye gutangura vuba cyane gukora nibihe bindi bikorwa Brian aje kandi gukora nga mu gihugu cy'u Burundi. Okay, ngewe nta kibi kintu cyo gukora kirenze usibye gutanga ibyishimo. Nta kindi Je gutanga ibyishimo ku Barundi, ku Banyarwanda, ku Kongomani, ku Tanzania, East Africa ndetse n'abandi bantu benshi bavuye mu bindi bihugu bitandukanye. So tugomba guhurira kuri New Bro. Ngo bambwiye ko ari impande y'ahahoze Havana ego. Okay, DJ Brian ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV.
TV ikaze cyane hano mu Burundi. Imbere ya byose nkeneye kumenya urugendo rwawe rwagenze gute? Mana yanjye it was so sweet. Naje meze neza. Hano hari urugendo rutoya cyane. Kuva mu Rwanda ugera hanga ni 26 urumva rero n'urugendo rutoya nje kwinywera gake gake. Ariko nkakenera kumenya ni kihe kintu ukunda ngaha mu Barundi kandi iki nkunda kurira nkunda ibiryo byo kwibarabara yo mu bwiza muhanda sawa brochette n'uburobi sawa ariko ikibazo cyane cyane nyuma bwira ndangize mbaho mwanya abandi bamenyesha makuru sha kumenya urekanye urakunda guhabwa amadil mu bihugu byinshi bitandukanye ugeraje kuraba nka hani wacu mu Burundi dufise aba DJ bakaze ariko kuri wewe bikwigisha iki muri carrière yawe ikindi kibazo cyane mwashaka kumenya mbe urekanye n'ubucuti bwawe nawe na DJ Zenobino twitege yuko uzokorana n'abandi ba DJ cyangwa ni Zenobino gusa ari we tuzobona nago numvishe neza cyane mbaje urambye ngo ndekanye ubucuti nago usanzwe ufise ubushuti na DJ Zenobino okay uko uzokora wewe twitege yuko uzoba uri kumwe na Zenobino cyane timu yawe niyo muzokora ushobora kuba turi kumwe ngiye nakuvuga ngo timu n'umuntu wese nsanza aho ari kandi ari muri career yanjye nanjye ndimo so Zenobino abonetse adafite akazi cyangwa se adafite ibindi muhugije tugomba gukorana of course cyangwa se hari n'undi mu DJ uri tayari ushaka gutwika nawe tugomba kuba turi tayari tugakora nishura kibazo cyane Mariko ni cyeje icyo nakubaziza kubijanye wewe urahabwa amadili bivanye no kungene uje mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariho aba DJ bakaze kuri we muri carrière yawe kikwigisha iki n'urukundo ni nkuko ni experience umuntu abagiye kureba handi kuko no mu Rwanda turacuranga ushaka no kureba eske na hano mu Burundi ukuntu bimeze kandi ikintu mbona ngiye impamvu nabitindaho nuko u Rwanda n'u Burundi ni igihugu kimwe turi abantu bamwe nago rero tureba ngo wavuye mu gihugu cyanyu ngo waje mu cyacu ngo eske ngo turi abantu bamwe ku buryo no kubona ibintu bitandukanye biragoye yego twese dora dufite akadukora DJ hakunda kubonekamo abakobwa bakeyi cyane atansanga iwacu aba DJ baba tubona ni ikintu wobwira na cyane ko bakunda kwitinya aho usanga bavuga bitandukanye n'ikintu wobwira bamwe mu bakobwa bumva bashaka ko aba DJ abo ngabo bitinya sha bafite amafaranga ubwo iwabo baravutse ari abana bo mu ngagari nago urumva nkanjye rero ubushaka umufungo nago ibyo mbireba jewe icyo mfa nuko nziko amaboko yanjye yakora amaguru yanjye yakora umutwe wanjye urakora so byo kwa rongo kwitinya nuko abafite amafaranga kugira ngo adafite amafaranga nago yajya ku kazi aho nyene tushakoya uri mu Burundi uvuye mu Burundi nyuma y'ikindi gihe kandi urongeye ugaruka nicyo kintu ushobora kuzanira abakunzi b'umuziki nyuma y'igihe bakwakiriye ivengene bakwakiriye ubuherutse n'uno munsi sha ubwo duheruka hano sibyo nari mfite nago navuga ngo nari mfite stress za danger kubera yuko twageze hano tuhura n'ibibazo nubwo nyuma byaje gukemuka ariko urumva twese twari twapanitse mu mutwe nago twagiye dutanga ibyo twatanze ibyo twagombaga gutanga ariko nago urumva na kakantu ko kuba twarikanze hari ibintu karimi ariko none ubu ngubu bro mwarikanze ariko ubu naho uje witeguye guterera we nditeguye na panze ibyo ngomba gutanga na panze ukuntu schedule yanjye igomba kumera Ami Pro abimfashamo kuko niwe tuvugana umunsi ku wundi hano niwe muntu ibintu byanjye iyo nari naha ubinkurikiranira ahangaha mugutumirira abantu muri evenement ya vendredi ni ijambo ry'abarundi bose muri rusange ikintu cyo nuko nababwira niba udafite amafaranga ntuza Brian turashaka kumenya uri bizagenda neza niba ufite amafaranga yawe bizagenda neza niba nta mafaranga ufite uje kuvumba ubuzaza kandi ahantu mwe niyo message yanyu message ku bakunzi bose bazoza kuri uwo munsi uri kuraza mu Burundi byizi kagenda bien uri kutegura kugira ngo ufashe natwe aba DJ b'abarundi bashobore kuboneka hariya mu Rwanda njewe ikintu cyose byasaba kugira ngo collaborating n'aba DJ b'abarundi njewe I'm ready for it message ya nyuma cyangwa ubutumwa bwa nyuma ku bantu bose bari ngaha canke abarundi bose bazoba yaba ari abarahanga yaba atarabanga ikintu ubutumwa bwanjye natanga nuko mugomba gukura mu mufuka mugakora bro ikibazo cy'wanjye sindabaza ikibazo cy'wanjye DJ Brian sindabaza ikibazo cy'wanjye
sindabaza ikibazo cyo wanje none munafika munamubeba badatu yamaliza makeso tutore burofa abantu abaje abantu batanakanja ngaro journalist oya abantu DJ Brian urabona yuko arushe cyane kandi aragiye bajo bakitwara mauvaise organisation turashikira umuhembwe bakaka kumwica baramwegera mubura n'ukuntu kamera umuntu oyo retio filme